Bor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kenang menang penjanai gejing turekam jang ketena taxation jang Jainty Hills Atan Magistrate Council Kabupaten Keliriat West East Jainty Hills District ke Executive Committee ke Rapat Shnai ke Office Terekam ke Papura kenang banlait na ke Syong Wai bat hadim la Dep Shnai ke Office Terekam la plipat ba hakash potruk no pra arajar posan do CM ke Jainty Hills Atan Magistrate Council bat thombo shiwat ringkat ke jinan lang ke Executive Member bat ke MDC ke Council Wakani ke department la ne kani ke branch ke udah function untuk ke branch ke wa thami ini dah function ke kamu la katu kani pasne. Ini walau si katu kipor kani ke branch dah pengkerek kami ya ka haga dekat tahu ko yinu ongo man function ni haga teki rented house. Lani haga teki yung wuchong wai. Hanay kamu TV, ka council kiyang man ka hakata ka position ka wajino ong it is very worse. Ka position ka wa happy ya do tia do dem ni makat ka mo mangkate tang ya ka salary yang di employees kiyang ile mi usu regularly. Ray emi kiting sa kamwa san rubenai aja satu lau. Kini si bentar pendiau oleh persausi ke i. Kam ke executive committee. Wa miu perkan le miu mudur. Kam negiwan kita wa penman i. Hadu wa yo sa ya ketulop yang ginang krek yang i. Handai perkat ke i uthui kilti kilat kamol uchna kita reform ya kita konkretkan dia ni, walaupun cool ni walaupun ya, yang kita jing mentoy yang di departemen dia ni. Hari cemi ke wigalat kamu di jing mutlang nado wah cinong yang ke cinong Keliriat West. I uatok agan ni kan branch yang i ni Keliriat. Kamu man kata halu, kamu man kat ni cap pencitong pulih. Nakidaw kiwa miu ang tip boy ni daw biang kaniga yung kasem nama nakadaw ko yung cimet mo lain nakadaw yung staff yung ima halay ka man kate ka department himaksyon gyo hadu umyo di upli watang ka kateka rukom ko to ulay ka to officer ni ko to ukul ni promote yo saka kadan ko he tekam kini gi ko penjia ni ko pensausi ya ke departemen. Tengah orang ni je keman, kiwan ke departemen, kiwan ke officer, kiwan pat ini, kiwan pelai penuan ini. Siapa pikir rapi? Mau dia repeat bika ke tu kejuk ke surul ni ke tu kejuk ke dul. Kuai, wow ko ke jengkelah. Kuai hoi umi dia ke man dapoi ke adit kan ketak sesion departemen man ke wina ke departemen ke wakan rum kan ramhan ni dau. Biang i ke jingkai ke jing dia. Kat kamu collect, bat kat kamu submit ca ke office. Tekam gini wara mohoi du jiai. Ini cekamal. Nga ke jing kermen, lang ba ke jing ya krek sitam ku yang pi. Kam ke officer, kam ke staff, ke wa hagan ke taxation department. Siapa? Krek da gelukti ku coach, krek da gelukti ku miak ko bah. Kenang wa yauman ko kate ke burom. Kenang wa yauman ko ketika departemen ko wajmi mentu kesni u function ko hakate ke dur ko emburom ko emakor ikwa ikate te mentu mestep menggawi lada man ko kate ke lukti ko mer ko ha man da pencelur cucu ko i tang ke departemen badang bon ke departemen boy ko daw wai biang icagani ka isjan tiaga ko haga wina ke district ko pau hapo ke state ko i